pada saya adalah dia mesti millionaire. 1 jutawan. million, 2 million banyak. Jadi kiranya millionaire ni kira capailah break. Break yang 7 figure tu. Okay. Mana 1 million tu. Iaitu dengan yang net worth tadi. Okay. Jadi kira millionaire bukannya millionaire by revenue. Bukan millionaire by salary, tapi millionaire by net worth tadi. Nilai aset bersih. So your value of asset minus your liability, value dia more than 1 million. Jadi itu yang paling praktikal untuk kita capai dulu. Bukan 1 million salary, bukan 1 million yalah kita nail satu stok ke dapat semua kan. Sebab orang boleh claim je. Tapi from finance point of view, a millionaire is someone that have 1 million net worth. So itulah definisi kaya pada saya. As a bare minimum. So bila kita bermula dari bawah kan ataupun muda ke apa semua, itu yang kita kena target.